Hey guys, namshawa thank amukela ka Conspicuous Talents TV, bringing talent to people. Loko mi nge se subscriber ni kombela ku mi subscriber hi ndlela leyi. Loko mi heta ku subscriber mi tlilika loko kwala tlhelo, so leyi ko va update leyi fanele yi endla ku yi vhete yi va short ngopfu. So vo tala mi nga mi hi vonini video ya Mr Post tolo a kha a addressa issue ya beef between vona na Benny Mayengani, a hlamusela sweswi swa n'wi hlamusela kwala swo tala. Loko mi nga yi vonangi video hi leyi nga ta landzela sweswi clip ya koho ya Mr Post a kha a vulavula, and then after clip hi fanele hi discussa something very fast. Gomcha sika ku hembela vanhu boy, album ya wena yi ba hinkwako lomu yi ba kwihi na hi la Giyana yethu yi ba hi kwihi album ya wena nga confuse ti-fan. wait i nga jahi a ni we ta hi beef i ta hi beef wena hosi ya beef mina boy ta ku vavisa. Futhi a swi nga bohi ku ni ze ni vulavula no nyangatsa hi ku se i too much. we a wu yimi ku vulavula, yima marchi fika ni ta komba ku n'winyi wa beef mina i ta na vuloyi bya mhana wena boy, i nga ti na vuloyi bya mhana wena mfana, yi nga dlaya bawe matihlo hi mhaka vungenji ta ku vavisa. Gomcha i nga vulavuli ngopfu, yima. Layisense ya beef se ni yi kumini. Leswi a nga byela vanhu i ku Joe a nge pfumeli ku post dichinga ni kume layisense sweswi i ta ni tiva kahle. Ni bifa n'wana ni bifa nsati ni bifa hinkwaswo swa ka n'wina, a ni yi onha music wena i ta ni tiva kahle. Okay guys, mi vonini clip ya Mr Post, mi tlhela mi swi twa hinkwaswo leswi nga swi vulavula ne. So xin'wana xa koho, before album ya Joe Shirimani yi huma, there is an interview that has been conducted via cell phone. Na ka ni nga ri sure ngopfu ku i mani a interviewa Joe Shirimani or i mani a fonele Joe Shirimani, where Joe Shirimani confirmed ku it's like a va nge respond ka this thing ya Benny Mayengani. And then surprisingly vona Mr Post a hlamusela ku license yi kumini, which means Joe Shirimani approved ku Mr Post hi March a polite mbyana since hala kun'wana timbyana se ti pfura wena vhela swingoringori mi twini ku it's like hi ndlela leyo. So lexi nga concern show ingaku ya Mr Post beef se yi ya fika yi va personal, because Mr Post mi twini ku i ri i ya beefa hinkwaswo, i ya cheletela hinkwaswo. So hi ku vona ka n'wina, do you think this beef between these guys yi kahle ka music wa Xitsonga na? Cause loko hi swi languta ingaku currently hi vona va nga khomiwa market ka artist letikulu. Hi voho it's like ti-album ta vona ti tshama ti langutiwe ngopfu, hi voho ku vulavuriwaka ngopfu hi voho. Do you think this thing yi good for music wa Xitsonga? Obviously for voho yi good, because swi va endla ku va tshama va ri milon'wini ya vanhu, and then loko i tshama i ri milon'wini ya vanhu, loko i humesa nkarhi hinkwawo vanhu va tala tshama va lava ku twa ku it's like i va khomele yini hi ndlela yeliyani. Swi nga swi kha swi va pfuna na ku xavisa, kumbe swi va pfuna ku career ya vo yi tshama yi kha yi ri le henhla leyi. So a ni tivi ku cince yini, mara rito hi Joe Shirimani a ku ri ku a va nge respond ka this beef ya Benny Mayengani. Dr Joe Shirimani va tlhela hlamusela ku se va humile ka swo kahle, mara se swi tikomba ingaku se swilo swi ya ku hundzuleleni, swi byi ku hundzuleleni la. Mr Post va hlamusela ku hi March va hlanganiwa hi March ya ku yena yi nga ta yi kha yi bifa hinkwaswo Mr Post kusuka ka ngoma. So and then do you think it was wise for Mr Post to do that video? Because I think he might have given Benny Mayengani a chance to do some diggings to use next year, as Mr Post have already declared next year tasuka. So do you think this beef yi kahle for music wa Xitsonga, yi kahle for varhandzi va Xitsonga music kumbe xigaza? And then do you think this beef yi kahle for Benny Mayengani and Mr Post, kumbe Benny Mayengani Team Shirimani and team ta swi vekisa ku yini? And then do you think it was wise for Mr Post to do that video a tivisa ku it's like yeah before everything? And I think it was a bit lame for him to do that video saying it's like he's going to beef everything. I think he was supposed to do it more like a surprise like Benny Mayengani did. Vo tala hi nga swi langutelangi Benny Mayengani a nga ha tikuma a befe vo Mr Post like hembe, mboto wa hembe, hleketa yi khwirile, all these things a hi nga swi hleketelangi. And then sunguringiri came, and then a lot of issues were addressed there. So he didn't even give Team Shirimani a chance to
think or predict him what it's like, it's going to beef them or not. So I think Mr. Post, if Benny Mayengani, what's like next year, expect something from us. We are coming for you, and then that end up Benny Mayengani I something just to hit back. So this whole beef thing. Minga subscribe, I will in the comment section in leyo. Beef yi kahle kumbe yi kahle, a swi ri kahle for Mr. Post ku a endla that video. Mona swi ri kahle for music wa Xitsonga, mona swi ri kahle for vambirhi kumbe njhani na? A hi vulavuleni ka comment section hi ndlela leyo. Inkomu, bye bye.